Meghalaya border aputhak JCCPA pen press meet kangni. JCCPA Meghalaya border aputhak ASDC sahem pialong press meet ing nipon. Bangso hut alangli tumpen kaning jepon ke kedamtang arni Asama Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma Diphu ke wang hut Meghalaya border lapen MOS 2021 along alamdon ejehak anke chedondon thekthi poputhak memorandum ke pajerduna hut ethethenia lam kaning je puthak ningkang samselam thetame sodak pen jongpon. Lesson si non kevang ji ni phai krehiniar ni tame dongkamukam along sit in demonstration tame ing niponji puta klardak peningje. Lesor ni karbiarat pendang lok karbialong rike do tum an kachetong dun pen bang sojai mek RD ki pidunjia phantame pachinipon. So thang bangke ini bangke block 1 and block 2. Nake hala solusi lake already. Nake 51 border contribution. So thing itu mana sudden block 1 block 2 apa konsep masih ada nongke. Konsep apa? Mana tu block 1 block 2 block 2 juga lah bangke. Konsep masih ada धारणा नहीं है. Block 1 block 2. Apa itu block itu lah itu chain block block itu ya. Lalu dari mana mana? Lain dari mana mana? Politicalize. Maksudnya claim loh. Si non yang si block 1 and block 2 area pan. Jong si block. Ate dah panggil itu ni mana nih? Conceptually we have to understand that. Kasi meron bangkit non itu langsung Meghalaya border Assam pada border ina belakang kita bangkit non kasi meron bangkit ini itu uनके oppose give and take chop chip so polisi में chop chip take वो भी मत नोंके give लोग मत बोला लोग तो नोंते जंग से लासो जंग से नंग ट्रांसफर दी belakang ते चिंकी कोंग लोग belakang ते कोलोसो एरिया से Meghalaya itu mana पे traditional is define this area to know that चिंकी मत that can give and take पर concept में chop chip वैसे itu pola bangke chop chip lah bangke take block lah bangke bangsin bangke ya ke itu pun gimana nggak berarti dah dulu basically meaning itu oppose tapi lo ngomong apa ini ada saat Assam penanya Guwahati pen penanya pen asal penanya district pen Kamrup pen kita dah itu mungkin yang dalam amar muda apa namanya itu situ area define the area. The constitutionally is defined the area, district and kilo something. Kasi la bagay kita district kalahan. Kasi give and take a position in coexist or concept or get clearly conduct. Ini bagay status quo. Status quo pun tu cedam cedam apa tadi ini jelas. Status quo pun cedam cedam oleh government si kuat polis pun tu tim nak ko. Cedam cedam oleh lo. Teno ke bang aggression lah ada. Bang aggression lah. Bangga Meghalaya पर आक्रमण करियो पारे हमारा फल पर एकु करियो न माने what type of status quo itu हेगाना होम जेहेतु आपको कार्बी आंगलंग ऑटोनोमास काउंसिलर लगतो आपको लॉ एंड ऑर्डर क्षमता নাই होम सरकार লগত আছে তারমানে ল এন্ড অর্ডাৰৰ ক্ষেত্ৰত হোম চৰকাৰে সম্পূৰ্ণ এটা বল যাৰ ফলত কি চিফ মিনিষ্টাৰ নিজে স্বীকাৰ কৰিছে আমাৰ ইয়াত পুলিচ ন পৰ্যাপ্ত দুংৰাইনি তুমি দেখলি খুশি নিয়ে মুতি हमसे लेंगे Dongka chingthu aklam along korkanthi APHL se atum pen mass joining la pen cherok tokamai kapadupon. Patumi aruni phai troxiar ni korkanthi constituency kaparlo dhenta ghat dongka chingthu aklam along APHL se korkanthi constituency committee atum chepatir piponsi dongka chingthu patho aklam along siksedul alamaputhak cherok tokamai la pen kangdangame padupon. Bangso me ke padopon along don pharo isira isi pregjam racharya songpen APHLC along kachepa ogdun lapen bangso me along aluhi sarpo man pen je ai kathar meipu APHLC angtong ingti kathar lamjai sarpo sarkiri rong phar kongchun bangatum pen chenglok ongdung ke theki dingatum chetongdun lapen APHLC phanning kache the korkanthi constituency aratatum ongdung pen chetongdun si me pachunpon. News text report Karbi Anglong News Channel. Rachelang pet pen towar kaselampon. Nijang Karbi Anglong kaparlo lakha ke thom chinthong constituency arlo kungri pi arong kedam kebang kachilenga towar rat pen kaselampon. Team Karbi Anglong kacharetum kaiketa development alam the me along ningje ponver.
bon se tame lakha ke thom chin thong constituency arlo kungri pi arong ka chilenga towar kilometer plate towar pini rat thor pak pensi chesalam ponlo labang so towara puthak local MEC avijit kropen thangnat kaching thora moke klem pon pejok rata tum thor pak pen kedam kewang ki joy kia war cycle longja phan pusi rata tum pen semar ponang koklo lapen BJP tum kaiketa development alam ningje sita chinthong ke thangnat kaching thora sayamo theklong lelang pusi ongdung arat ningje ponrinti lese local MEC avijit kropan kungri piara tatum kachuning ripon labang so towar nonama jongsi black topping selam pon thek the pusita me metal sita me thok pon polapen masap o towara bang pathi chet po pusi ongdung arat tatum chuning ripon news report Karbi Anglong news channel doan tum hantami choro ilo na tum ka humri tum pe ni tum ka ka chuni rialam thela pulo atheman ni tum hawat longle ali sami arleng pikla mate tawata bihegla asinon chinthong local MEC yala abijit kro alang ni phansami chuni lo la so ali na pathi picture sonte mate meterling an bake nangwar pi sonte atheman ni tum ajo na lo si so tawana lo dak kung ri pi up tu ja ekni ruimung an ke chelengsi angke la so tawalum ti si bihek la si nang pathe picture sonte pusi la non ka solai bom sarkar to hansami chining ridon iglo रे पीपन ला 1 किलोमीटर दे la non ବର୍ତ୍ତମାନ ke la so daban ke non ke 4 kilometer la so si to ni tumarong an la so si pu he bang pu la si ni tum han la so dek tu ping le tong le pusami ini meterling an bake nang rapen along long ali nang pathe picture cher sonte pusi ye tum chining ridon iglo tang tinal tum la ke so ke ne hola soda ko son sinol tum ke pon ni tum ke kang doi sa ponang kok poke hospital ke dak lama bedet lo ke mati di ni tum hospital ke do ke bothang su an penaglo la sini tum ke jadaan sa ponang kok kini kang doi kang dai pen abahar pen sami ni tum ke pon lo la si non samela Karbi Anglong kacari bom Dr. Tuliram rong hang pen chenglok kadu ko bedak tin thong local MEC la pen president la du ko be phansa chuni ri lo la so towar lek tu ping kali pu sami meteling an bake nang rapa sonte pasi ni tum hen pen chuni ri lo narong asor lo nilimen ke om puti supi pu padlok pero narong asor iklo mat la nili tu me ke dam ke wang ke sung ong sen kan wang ta la rong si pen he jing vai pon ke ta tuwar chbon nai pon ke la bari khai sek ta helat pe oi pe ai nili tu marong pen gari ke chong kai pu ta haning kan juneng lo juneng ta no chua chiklo pani si dam tanga chiklo he la ta nili tu marong se gari ke chong koi lo nili tu marong gari ta gari lo masih kasih sa ong sini lihat panamata delivery ke sope nang bahar pon na bang lo nasi non ke siksa ong pemala bang aprang ke job karali lo nasi non cubunai dun bom lo nasi arle ke tum non MDC sara la da bijit kru phanta chuning ridun bom la ha ta bang ta ke tong hek thelo ne pilo ne chin ne la ha nasi non prang ke nang lang ponte kwa jat lo jo nang prang la sap so bang la pu pakan le nang bonai pin eseta pine jip hai hui le nang thok pi po oi pa ai sa bari khai sek ba hilat mi ji pa jat lo dulong ba nang pi lo dulong bang ke dulong ba ni litum sumar jok lo tala Volongkomaji mate Bokulia police station ke parlo Bokulia naka checking gate along ke ongdung rakia hormu ke neplong lake ganja 21 kg sabona home along pen 62 gram heroin long ponsi police atum che pari dengpon lapen bangke thom police ari deng ka chingnang check bangke thomamen arundas asopo bapadas artain ko resirkep johor ali asopo tafadul islam abdul kadir asopo satar ali arta phoke pusi pangthekpon bus registration number AS02C3637 nonamat Bokulia Raikomasai Khetum kedo anasai ta chepari dengpon bangso sai patir pipon Bokulia OC Nobojiti Das lapen staff kedo an cherabdun pusi birta ribdun long news report Karbi Anglong news channel